Hari Arafah adalah hari yang besar bagi kita. Hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan seluruh hamba-hambanya daripada api neraka. Allah Ta'ala juga memakbulkan doa-doa hambanya pada hari Arafah. Sebab itu, ketika mana mereka berwukuf di Arafah, inilah hari yang cukup istimewa, kemuncak bagi segala ibadah. Jadi, doa dan zikir yang paling ringkas boleh kita baca adalah zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Minta Allah tetapkan iman kita. Dan yang kedua, sama-sama kita baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal afa inal hisab.